اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، تلاوت کلام پاک نبات قاری محمد عنان سے درخواست کو تاغی تشریف راولی اور زمونگا استاسو دا مجلس اور دا محفل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و صفات سرا وناتے کلام کے منور کی محمد عنان قاری محمد عنان تشریف راولی اور ناتے کلام پیش کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. يد محبوب دكليش بورزيق وجيمنو او سمرخي بپولا چه دامزيبي نداشن گنبتان اصیل اور آیا یہ سریگی نوان او تجماتی لڑی لڑی مناری گیو ند جگلو سرپ خوا کے بھینا سمان او شکر دا چمی پبر خشو گریبی ندروزی تم خامخ بابو سلام دینو او نور ہمیں خلی خلی دروازی بیو نو یا رسول اللہ سلام بھائی ویلنو او دہر چاہ پخل باد آترانی نو تو بگا ردا پتا درب کرم دینو او گن تو خوڑر بی بسا بی حسری بیو تمحبوبی زمان سادیدار غالمائے تائی خیر الورا سادیدار غالمائے تمحبوبی زمان سادیدار غالمائے تائی خیر الورا سادیدار غالمائے مال جات قربان ٹول جات قربان فجان کی چیزی ٹول شہات قربان دہر در دوا سادیدار غالمائے دہر در دوا سادیدار غالمائے تائی خیر الورا سادیدار غالمائے تائی خیر
زندگی دا پسر خطا کار یمازای تا شفیع زما ساتیدار غوارمای تای خیر الورا ساتیدار غوارمای تا محبوبی زما ساتیدار غوارمای تای خیر الورا ساتیدار غوارمای تای خیر الورا ساتیدار غوارمای تا زمانگ سردار تا سرایو یوزار زمانگ نیشتا بل سوک تا زمانگ غمخوار پنبیانو بالا سادیدار غوارما پنبیانو بالا سادیدار غوارما تای خیر الورا سادیدار غوارما تای خیر الورا سادیدار غوارما مدینہ مدینہ داد مین کعبہ دید مین مرکز سادو سنجلوہ مدینہ مدینہ ساد مین مدینہ مدینہ داد مین کعبہ دے دمین مرکز ستا د حسن جلوہ ستا پخوا کی جڑا ستا دیدار غواړمه تای خیر الورا ستا دیدار غواړمه تای خیر الورا ستا دیدار غواړمه درود پاک په شوق محبت سره